I happened to say to my husband that I want to get better at driving in snow, so here we are, trying to find some fun roads out here in the woods. See what happens. So, he just told me to... Fuck! Hvad så? Hvad nu? Okay, hvad gør den nu? Hvis du prøver at køre forlænd, så kører den bare længere ned, ikke? Så prøv at bakke lidt igen. Prøv bare at bakke, hvad den er. Nu glider bagenden ned. Ja. Så prøv en gang at låse dit differentialspær. Den er på. Ja. Så prøver du igen stille og roligt. Hvordan kommer jeg op igen? Bare hold den lige. Drej en lille smule til højre. Ja, og så bare bak. Stop. Så er din differentialspær fra igen, for så er den svær at styre. Nemlig, og så drejer du til venstre og bakker videre. Okay, hvis nu du så kører frem, og så bakker du ned i grøften. Bare bakke lige ud her. Du kan trille. Ja. Skal jeg trille? Bare bakke bagud baglæns. Stop. Okay, nu er venstre bare ud ned i grøften. Ja. Lidt længere. Lidt til. Det er meget skråt, er det? Er det ikke meget skråt? Ja, det er det. Så se om du kan køre op derfra. Hvis den begynder at lave hjulspænd og ikke køre op, så stopper du bare. Stop. Ja. Godt. Så drejer du lidt til venstre og bakker lidt igen. Til venstre og bakker lidt igen her. Godt så. Og så drejer du lidt til højre. Sætter det første, og så prøver at låse dit differentialspær. Ja. Så kører vi fremad igen. Ja. Bare fortsæt. Du skal bare ikke dreje for meget. Du skal dreje til højre, men ikke for meget. Bare fortsæt, stille og roligt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg drejer til højre. Nej, jeg tror, det er okay. Bare kom. Lidt mere, drej lidt mere. Jo, nej, du skal ikke stoppe, så er du tilbage ved 0. Du skal bare holde momentummet. Jeg filer på koblingen på det første. Ja, det gør jeg da ikke så meget. Stille og roligt, og så bare... Okay.
Drej den op stille og roligt. Du skal ikke dreje mere end det der. Nej. Det er fedt at falde fire ind. Ja. Så er du nødt til at bakke lidt, og så tage lidt momentum, fordi du fik... Skal jeg virkelig bakke her? Er du sikker Ja. på, at jeg skal bakke her? Ja, det er du nødt til. Du sidder ligesom fast der. Og hvad så? Og Nu? så, ja, og så Fremad. bare giv den lidt gas. Giv den lidt gas. Ja, bare giv den lidt gas. Vi kommer op. Så kan du slå dit differentieringsspær fra igen. Det kan du godt gøre, hvis du kører. What just happened back there was that Thomas deliberately made me drive off the road so I could practice getting up again using the diff lock. That was exciting. But it's so good to practice all of this. We've just been driving around on very easy, nice roads and couldn't really find any real challenges, so then he just went, drive off the road here. What? Yeah, but it's nice to know how the diff lock works, that it's a good thing when you don't have traction on both the rear wheels. Then you can get traction again and get off the ditch and up to the road again, and yeah. Good to practice. We're back home again. That was a fun trip to the woods. It is always so good to practice situations in a controlled setting, so you're better equipped when or if it should happen when you're out alone. And Thomas is both a very good driver and also a very good teacher. So I just had to grab that opportunity now that he's home and we actually have snow here. My biggest concern when I'm out driving snowy roads in the woods is sliding off the road. So practicing that part was very good. We just drove around a lot on the snowy roads. That's also something I feel is a bit uncomfortable. I'm not that used to the car sliding so much around. But the more you do it, the more it feels like it's nothing that you need to worry about. But especially that part where he just went drive down in the ditch here. That was very, very good. I hope you found this video interesting, entertaining at least. Thanks for watching. See you in the next one. Jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Glæder du dig til mig? Hvad så?